tunlai Russia ram politics le Navalny tura rai ziak tu CT larinoma chia tu David M Zadeng tunlai khovela mi tengai ven tak pakhat chu lalna le thu nei na ril tram lal reng du ngoi Russia President Vladimir Putin a kai khoi sarkarin Russia rama ep tu hroi tu ama Vladimir Putin a chau phadeu ber turangai Kremlin ro rel dan diklo na le eru na na satjia huai sen takatlang au pui thin tu Alexei Navalny kumsomli palimi tur chikhat Novichok Narvagen manga shayani thu hi ani Navalny chu August ni sompakwa sang ni somni khan Siberia ko pui om satanga Moscow pana hotur airport a athilin tura Novichok phula shayani dan le ni ko shelova aum dante ventilator nena Germany rama enkol tura abik taka thlona manga phur chuk ani dante kan lo hre to inarin ome Navalny hi tuna ventilator nena enkol ni ma se anu nairo ader thong lem lo ni in ama enkol tu ber Berlina adaktor tenan sui Navalny tura shayani thuwa hian khovel media po alwa ne lea Russia sarkare ro chuan Novichok agent manga shayani thu hi atira tangin ala pharengani kumsang ni songpariat Mars ni songpali khan Russia chuan spy atana alo mantrin London Atlantar Sergei Skripal alea fanu chu Novichok agent mangin anlo zu rai tuwa British wisathiap ten thilom dan chui chuakin Sergei Skripal alea fanu uli te chu Salisbury England Novichok Narv mangin Russia intelligence paniin an hrai ngei ti finfian ani ma se Russia chuan ami le sa te chu Britain a ro re sakturin a thondu tlat lowa London le Moscow inkar in lai china bo ruak poina chiat pha hle ani the Skripal te hrai ani don po hian Novichok agent chu Rina Ruchi perfume rim tuizat bura dani nan suya Skripal te pa fa hi damdoina an renga an thilo hlau ani Nina Ruchi perfume bura Novichok agent hi da in British mi meche pakhat le abial pa taksa Novichok ki muni in abial pa chu athi ani Novichok agent hi a hlawm hle a an soidanin milligram claim te odorless liquid tanglek po in mihring thana na to kani anti perfume anga mihring taksa ka emo kora emo chole thil in tura claim te ka lu zeu po in mihring ruk chuatwa khoin hriana thaza ma soi sangala minute khatnu loka thok khar sanna nein ni khosholovin an oma an thi pui lem lo po in rual ban lovin anom thei pha ani anti hetiang Novichok turang chi hi rule chukna mi tura om ani Novichok agent manga Alexei Navalny hraina hi khothlang sarkar ta chuan an dem hleya ma se Russia ro chuan hetianga pu na hi finfian a omlo joint investigation neya ti ngai ni in ala pathung zel ani German doctor thiam te chu August ni sompakwa hrai Navalny chu uluk taka anen fia nuwa le athisen le jun tle thil dang te chu German military laboratory a anen fia nuwa hrai nge ani ti an fin fia thuan puanga he thu hian West ram Russia thian travel Germany ram hroi tu te po ati thin rim le ani German Chancellor Angela Merkel chu East Germany Communist of Noya Piang le Salian Pastor Fanunin Russian Chongte Athiama Wangin le Vladimir Putin po Soviet Union ro pui wanglai le Cold War laya Berlin khopuya KGB spy how tu te jinga telin German Chongte Athiama Wangin Merkel le Putin te chu in chiang thatakinin an om thina ma se Alexei Navalny Israeli chungchanga Angela Merkel po athin rimin atong chuak na hle September ni ni khan Russia chawin a chham thei ani ta ti in soife in an cha ngei turani
he thil hi democracy ramten mihring zawmna le dingna humhim kan tumna kawnga poimo le bul thut beina ni tiin Russia ramin Germany hnena natural gas ral atumna project lian turu le buru zet za somkua an zo fel deuh thaw Nord Stream 2 project chu chol san turin a kai huai no na le tur na po ana sa sot pha le ani Nord Stream 2 pipeline siamna hi Russia sarkar ta Gazprom company malakna ania US dollar tu le ding on 10.5 man zet ania siam pe ani chuan Russia ram economy par ti chuang tu zinga mi ani President Putin a thupuang tu Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan chutianga pu na chu finfiana kan hmulawa joint investigation ya chui chien ngai ani wangin Germany train fiana thatak kan be sei ni ala tifan Sergei Naryshkin head of Russia Foreign Intelligence Service chuan hetianga ipune hi khotlang ram sarkar en thatu te phiaru na le thil ti ani theya rin har sa takani ye ate bok Cold War wanglai le United States le Soviet Union in wanglai sangkhajago somsari dai to khan Soviet chuan America be let na turin Novichok class poison hi halosiam chuak wa man ro hlau om takania military grade agent phei chu achakin a hlau om le zolani Soviet Union ram hroi tu then khat chuan chu tiang tur la om le chaklu tuk chu an tuipui lu tuk lawa Novichok class agent chu laboratory ada thain an scientist chuan Vladimir Glev a ho de chuan 100 kg chau an siam chuak ta ani Soviet Union Communist ram ro pui tak chu kum samsari or nuwa ram song pali zeta kum sang ka zuwa somkwa chowa ake dar khan chung Novichok North agent chu Russia Federation chuan aro chung ta zela sikini khua Russia chimlama laboratory ada thatania chu khopui chu khar khum khopui ti ni in KGB spy hoten an mang tangkai le kol tu alaya ral thuam dam doi anda thatna mun ania sipai ho te silai ka zirna mun pakhat ani bok Novichok North agent chu chemical weapon convention UN du danin man phalo le khap tlatania Soviet Union hun laya andam doi ral thuam tam tak chu Russia chung kum sang ni song pasari khan ramdang hriat puin metric ton sang li don atichia ani Russian President Vladimir Putin chu dictator ti don ani silo ma se lalber che takin Russia rama chuan kum som ni don alo vokalal len towa khovel chuan authoritarian ruler anti towa kum sang ni som ni palia atra ma top dona chumi nuwa po lal zela du wangin le apart is why United Russia chu tun hnaya in thlana ache che de wangte ala na za somria do thin tuna za somluk vela tlang hiam ta ka wangin ama chou phabel le soisel ngamber Alexei Navalny kumsomli palimi chu hling ang maya nga in da thata tum ni in an soi Putin chuan lower parliament Duma chu ala thunun tlata Navalny la chuan dim bak saklovin ruk ru om khom le misual ho tiin an ro re na chu mi puiten an zo chang ban kham hle ni na soi thin smart voting project kan ti manga Moscow ko pui op tu council thanna po si somli panga somni chu ep tu ho ten an lak sak to ni September ni som pathum khian region somthum pakata city council sa smart voting project mangin in thana nei turania chuta chuan ep tu party an che that ang jing hle ani Alexei Navalny hian kumsang ni songpori president thlanna khan chu alo tuma Vladimir Putin a king phaber turania ma se Central Election Commission chuan sum ti chingpen na thu boi siam sakin election adin ven phal saklowani anti Putin rally te huai hot thina wangin man tokin zelan khunga ni somnga zet khungma se Navalny larna hi azwal pha sau jok si
chu wangin man le fo thin ain da that mai chu an tum ta zawk ni in ama thlawk tu te chuan an sawi Navalny chu YouTube atangin atlangau thina ohms khopuya akalpoin YouTube hanga athu cha choi chu dar kar nga lek chungin minu area singa la in an thlir mani in Associated Press News chu ata lang Germany rama conservative chanchin bu Die Welt chuan Alexei Navalny tur manga thaya ni thu chuan zia kwa hlea conservative politician Wolfgang Ischinger chuan Navalny hraina wangin Russia chu hrem nge ya phut ani Ischinger hian Der Spiegel chanchin bua Ukraine rama Crimea an ti dan tele Eastern Ukraine pro-Russia thlopa wanga pro-Russia helten Ecovais muna kumsang ni song polia Malaysian thlona Boeing 777 MH17 mi zani somko pariat chuana ka thlana awang te po in hreman ngaya tuna Navalny hraina awang Russia ne na in lai chin chu chu cha ngaya ni ati Angela Merkel po in a thopui party atangin Russia laka hremna lek turan orna nasatak atok me kani Chancellor Angela Merkel chuan Novichok manga Navalny hraina chu tual tha tumna ania rin hlel rual lovin minbar khai tu ani e ati hiala Germany sarkar thu puang tu Stephen Seibert chuan he thili German Federal Sarkar chuan adem tak zet ani ti German Foreign Minister Heiko Maas poin Berlin Russia palai thilom dana soipuya Germany hi anan thian tha European Union le NATO ram ta chu thilom dana soi thoi pui to ani Navalny tur manga hraya ni dan chu Organization for Prohibition of Chemical Weapon 10 thilom dan an zon chua turani hetinga Navalny tha thumna hian mihring digna le chanwo kan lo hum hal thin dana kal tlatani ati Navalny chu Charlie Hospital Germany ventilator nen enkol lani ma se thi hla omnu tuk ani to lo ani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan he thil hi mimal in beina ni rungot lowa democracy burthut fundamental right dignity chet tumna le beina nia international law dan pui kal tatani tin Russia che dan adem lea OPCW in an chui ngei turani ati US President Donald Trump chuan nimena White House news conference US chuan he thili fiana nei rowa ma se Germany soi chu rin hler rual lowani ti in eng tiang chin nge he thil le thlen dan ka hrevelong lung sia thlak takani ka ringa a thalovina ra phlak le ma se a fiana ka hrelo kalo ngai venang adikani chuan ka thin rim le ang ati Stephen Biegun US Deputy Secretary of State chuan he thil thleng wang hian Washington khopuya Russia palai analoli Anthony chu muin Moscow chuan international anga chuijuina chu thalo takin lo thopui turin a phut ti a hril thataka lo thopui turin a phut ti a hril EU ramte po in he thil hi an la thu tak le a ma se EU tanrolna chu fia in Russia laka aum don ni Germany chuan US soisiana le norna na satak kara Russia chu Nord Stream 2 pipeline chung changa lo thopui towa Eastern Europe ram Poland le Russia chuan Nord Stream 2 du lovin an ram pal lang ti ram pal lawa Baltic Sea tuipuin huaya Russia tanga Germany rama natural gas la luna tur pipeline tak chu an siam ta thawani Narva be yatangin lukmina lutin Angela Merkel bial him Mecklenburg Western Pomerania apal tangani Nord Stream 2 project hi Barack Obama huna siamania Donald Trump ro chona du lo lea German hotel Russia tanga natural gas a pur cholovin US atain lalu se duwa sumdong mi ti taka US atanga natural gas manga Germany le EU ram then khat choma thon luwa du ni Trump admin chuan Nord Stream 2 project ti puiting tura thopui tu ram le a company chu shrek bia lo vaukhur ko to thina wangin
Swiss to Dutch company Aligi chuan kumsang ni som pokwa khan a chol san nge Germany Austria UK Netherlands Switzerland le France te po a hlawk na an tel phadon ani Boris Johnson British Prime Minister chu Novichok manga dunalak chu a huat thala in a thin rim thlak tak zeta Russia chu Navalny anti dan ni soifia ngei turani ati John Uliat US National Security Council thupong tu chu Navalny chunga thil thlen dan chuan US ati boyani het tianga tur manga in saina chu pom thei thil ani lo ani ti in US a Russia palai te chu thataka international inquiry thopui turin sil Jean-Yves Le Drian France Foreign Minister chuan hetianga Novichok tur manga in saina hi ana theyang bera kadem turani Novichok manna hian khovel dana bochia chemical weapon dana satakena bochia ni ati Marcin Pridas Polish Foreign Minister chuan Navalny saidan hi international investigation ti ngei turani ati bok Ursula von der Leyen EU Commission President chuan Novichok a in sai chu midoi jep thil ti ni hetianga ti tu te chu ro rel na ma hruai turin hruain ro rel sak ngei turan ni ati Joseph Borrell EU Foreign Affairs Chief chuan Novichok manga in tha tumna chu ana theyang berin dem turani chemical weapon manga in pe na hi paljama ngoi san chi ani lullove ati Maria Zakharova Russian Foreign Ministry tu puang tu chuan Germany hian mipuya thil fin fian a omlo an puang ve ringot ani ti in Alexei Navalny a hrai ani na chu apom ve lo ti a soi ve thung nochivo kazen chuan hriana thasam le ti hrol ati buaya mihring taksa a si ti kholein an tia khoya hriana zungzam cholol zowin reilo te ani ko hrelovin an oma thoka harsa a neurotransmitter khoichia in thina ema thlen lo poin rual ban lowa mi siam thina ni rul tur hlo om takang mai le sarin VX gas angina thokani anti Alexei Navalny chu Germany a enkol tura an phurlu khan thi le dam kara omin thlona po ventilator nen purania hetianga malo tu te hi NGO pol pakhat Cinema for Peace Foundation anti kumsang ni paniadin Hollywood star te fan ani German trong chanchin boom bail chuan Nord Stream 2 project hi Russia ta na poimo lea Europe Roma strategic ral thom poimo takani ati Rotten chuan Vladimir Putin a hria thiam tu zogin thu cha asoyanga ya a gas sal tumna ti top sakanga ya ni ati US ram tam takin thlasikovo lain natural gas niang nar anmamo ani Chancellor Angela Merkel khu nakoma abang to rona Russia hi na satakina khi kakhak ngamin a hrem ngamangem ti an thlir ta thup mai ani Nord Stream 2 project a chol ti chuan Trump admin foreign policy hlotlin na ati theyang Mike Pompeo United States Secretary of State chuan nikum zelai thla khan Congress a EU ram ta chu Russia thil ti dan do dal tur le Nord Stream 2 chu ti lui lo turin kan du ni ti in a lo hril to ni President Putin chu alu ngil ngel ro sia EU ram hruai tu te chuan an do ngam takangem ti achiang ta lo Angela Merkel hian Alexei Navalny a hrai ter khan Navalny le sum do na chu soizom lo tu atina in tu nairo result te an hria ta ka chuan athin rim thar ve le ta hle ni in alang Nord Stream 2 project a hian Washington Times zia danin za somnga pakhat hlok na chu Gazprom company Russia sarkar ta turani Germany Green Party ho tu Katrin Goring Eckart chuan Navalny beina hian Nord Stream 2 beina kengtelani atia Chris Miller Putinomics Power and Money in Resurgent Russia 2018 ti
lekhabu ziak tu chuan Berlin khawpui tuala Georgian pa chu Russia sarkar thu pekin kalum ani tiin prosecutor ten an suya Russia chuan thuk takin Germany chu a hual vel ani ati US la chuan Europe ram somni pasari zinga economy lian bel Germany rama Russia a in chung nun zawng duin an rama tangin liquid natural gas thon lu chu sumdong thin President Donald Trump le a kon bol upate lu ber alo ni ve box si he thu buai ngai nom tak hi in tin nge a kal zel don ilo thil zel teng u